chumanite kurewe wega no togine deshonaga chumanite kurewe getomini menyete ate wewe ido getomini menyete wega ate wewe ido Jesu niwe ido yako Jesu niwe ido Jesu niwe ido yako Jesu niwe ido yako we mwega Jesu we mwega Jesu no dere kwendaga na digatiga gekuo gegathira tutigo nawe gekuo gegathira tutigo nawe. Thank you so much. A very good morning WCW. Matukoine mode mamoyo akwa Maria kotora deno wega no togine deshonaga chumanite kurewe wega no togine deshonaga chumanite kurewe igetomini menyete ate wewe ido. Thank you so much Nyambura Viji, we celebrate you. Jesu niwe ido Jesu niwe ido. Thank you so much. Good morning. Thank you so much Nyambura Viji. Na netoko ineirwo ni Stella. Thank you so much rwimbo rwega muno tukianjiriria tabarira ya gucanjamuka. Oho ni tukuingirite kuria gatoriko twiganirirai Jehova kumania riu nginya rire ciri handa wega thaa 8. Tabarira ni ya gucanjamuka. Ni thengio Ngai ni tondu turorete kuhinga mwaka uyu mweri uyu ana mwaka ni tukuhinga twakira thira uguo. Ni thengio Ngai muthenya wa WCW ni twarahuka na njira njega kuria mwena wa Nyairobi mwena wa Kiambu road Githogoro kuu kurokire irathimo cia mbura ona muthenya wa ira ona hwae mbura ni yakuriera ni riaku Ngai na makeria watuhe muoyo muthenya wa umuthi
watu he arata itu nigetha tuke tukorwo tugicanjamuka na arata itu guku Kenya na kuraya na Kenya. A very good morning. Thengio Ngai ni undu wa kameme makiria ni undu wa nginya athikiriria aitu makiria ni undu wa nginya maumirira makuga tumeme-ini ni turonwo tung'eng'anite namuna sisi na maundu macio mothe tukauga ngumo no goci kuri Ngai hakijaibiwa hakijaibiwa hii hapana kuibiwa. We give all the glory to God. Thengio ni undu wa muoyo muthikiriria witu Kenya na kuria na Kenya tugithie kihang'ana tukiumagara twarana na ithuĩ tugithie thabari-ini kuria guothe tukuhang'a ona utari gwa kuhang'a ona we urarĩire we utaraigua wega Ngai ni ekuririkanite na ni egukuririkana mathaa mana ma kuigua nesa ithaa ria mbere tuigua kundu guku kana gwi cai ithaa ria keri tukorwo twina Dr. Eunice the reflexologist reflexologist okay ni undu wa maundu megie mirire miega mikarire miega na maundu matiganite na tugithii gutiriha tukorwo tukirathimwo kana tukire irio cia kiroho na Pastor Beth Wachege koguo ithaa ria mbere ti master ariki horo ucio eherere WCW guku gwi Stacy Baby T Dr. Eunice tucoke tuthie Pastor Beth Wachege tugi celebrate all the women crash Wednesday muthenya wa umuthi. A very good morning jetagwo Baby T. Good morning girl. Good morning mama. Hianite Bishop Muthe unavabra unakuja unasalimu wa kwanza Wednesday salamu ni kitu ya kufanya unajua Bishop Muthe aba akageithania nigetha riu munene acoka akageithania no tondu riu arenda riu ukorwo riu nenda cati iramutindika njeruri ndarenda nyambe go celebrate yes nginya mwana nyamuro ni urimikira vai ngekiraga Wednesday uiguara mundu igua rugari aya na negukere ugie guku ugora tondu muciuka guku muko mukihia amen na gukerwo utige gututindika tukigeithania WCW. I celebrate you young girl and of course all the women. Good morning. Good morning and I celebrate you too. Wajiko ankago. Yes. Thutha ni wethamba. No kugeria ma. Ni gwikonyora. Gwikonyora. Na gwikamura. Na gwikamura. Gwikara uria town guikarite. We celebrate you today and I celebrate you too. Thank you. Ni dona ni ura represent the Gen Zs. Yes. Wewe rikare Gen Z? The Gen Z. Oh nice. Yeah. No brother yakwa ni ajiraga atiriri ati mini Gen Z ari akuru. Aria mambiriria. Aria mara mairima. Utigeti miaka igana umeirima ria Gen Z? No na riu Gen Z. Yes. Ne between ne bracket. So between what age to what age? Modo were born between 96. To I think 2012. Kwa we in between there. Yes. Odeka umworu Gen Z mugutora umwe Gen Z. Dogiu my age group. Oh, age group. Asa. Oh, tirika. Asa. Wagotora we Gen Z. Ere modo ciare iro. Oh, na igoto tikoma millennial. Oh, ne twanyita. Oh, thengio ma. Ona ndukwendaga ageithanie. Era kiambirire we. Wani atocanura. Nizio twagwaciria hedi twari Gen Z. Ni moeka undu tutire kwa. Wewe ugaga nilikuwa Gen Z kitambo. Hakuna TBT. Karibu sana. Asante sana. We tayari tushajamuke? Fio. Mia kwa mia. Very ready. We in good moods. Kabisa. Good spirits. 1000%. Haria tumia ndronire makiuria kaithuĩ tutanyitagwo ni mahinda maria manyitaga andu. Ni matunyitaga between rũcinĩ na thaa 4. Kameme gatire nyina wa mundu. Gatire ithe wa mundu. Gũkũ gũtire nyina wa mundu. Maundu macio tumatigagira ngari-inĩ haria Triple Grove. Kuma thaa 4 nginya thaa 8. Yes. Uma thaa 8 ukaririkana kaundu kau ni gagucema. Koguo I celebrate all the women gejetie na
na Stacy wa digital. Yes. Good morning.